Satu lot je. Jom masuk. Keluasan dia 1211 kaki persegi, 1211 square foot. So this is the kitchen lah, dia punya kitchen. Kitchen dia ada dry kitchen dengan wet kitchen. Okay, so dia punya kitchen dia ni, owner kata dia baru buat. So still okay. Okay, so dia punya ventilation dia dekat sini lah. Okay, so washing machine dia pun dekat sini sebab dia ada pipe, dia punya water inlet dengan water outlet dia. Okay, so dia punya living area dia, kalau ikut Feng Shui, Cun,